Kokroko ade ache bia yemfa aseda kese no ema otufo nyankopon se enenso ode yenkwa acheye yedaso ye wonkwa ne ye wa hoadi nkwa ade na otumu se anidaso ewo homa obibia enkwa ne hia wonkwa na wo ade nyina enne Coastal TV Community Connect Jumedie no yesanso eye ne se ne da ye no ye de bro wo kwan so koso kra se ebia na o dwen se le na mu kopie mu wo he enne ye wo ebubonko emisa no bebia mi gina nkasa no eye amoyawo community aha ene ye wo community center hope nse bia wo hwehwe ye na waba betina ye dwumedie na se na wo hu ne ye nyina na konwa wo ho bra na betina se you are welcome na you know endi jumano enne eye 15th of May in the year 2026. This is the day the Lord has made. Now we will rejoice and be glad in him. Yasha asiane de na wankasa wani to ya say ya parking nyema bebre ya sandwich ni nyina bom na ye de ebro so because why sandwich na just bibia ahyem kosu ahyem ebia na madwin kakra lettuce kakra hyenchen ebia so na eye corn beef bebre nyema bebre na hye sandwich nim sanso ene ye Coastal TV Community Connect Jumedie no yentimi nhyase abra yemfa aseda emfa ma yabo afọ ma so yasen se na da bia meka no we are because they are omuni ha ye ni ho na me hyase so ana me de aseda edikan ekwa ma National Petroleum Authority minti form tanka minti form anka me sorry na almost yen kan jo say almost 78 say where you see co pot na eja na brain ti yesre bo modern na use gas where you see gas ni so awie ne hye no say sabi o yen ka say mbra na emum say ba ne say petrol tanker bi enya accident yesre unkwa hia ye nti memben ho kra sa okwa akoso fuel ana sa okwa twa mfoni dia ye hwe stay back and stay safe. NPA force yemfa sankratwe yemfa mre yetiefo ene yahwefo na yensanso fast dey di hon so enkoma the test kitchen services edi no kra ye de na edi no ye de no tumu se aduane no so eye superb na aduane no de enye aduane bia na aduane o me de da me kase aduane ne wadi am akoma to yem wo dia na enya abo bi ba be hyehyia wo kwan ana so se wo so ba befo no ana bibia asa na emom the test catering services yen kan cho say she's got you covered. Into Bomodia sa obeko Abra Market. Odi ebisa coffee upon cluster of stores. Eho and awonsa ebeka the taste kitchen services. Na ejuane a ope bia no so no wakwa akwaje ewo ho. Osimi kan cho say oye delivery services. Say ye fie ejumem wo hye baabi wontimi enko fie anansa wontimi enko Abra Market enko to ejuane na. Bomodin sa obefro mo ewo ahomatufo yi so 024 285-0652 and also say 027-031-8324 and 024-316-7768. Details kitchen services say a janibia opebiano for nishemoho na onsa ebeka. Abi men's hardware and finishes
moya ade dodo paint ahodo bi a ohwehwe bia no ami men say oton bi e wo ho ne bo no so eda fom boko obe say eda fom center fo wo but won wo bi da ne ade a obehu ai na ne bo no de eda fom pa nti bo modern say obekọ ami men's hardware and finishes no akoje wo paint ahodo ni na brand ni nyina owo bi brand ni na obi na nya no kwan so asamde ne se auto paint no na wosan so to home appliance na electrical gadget a obe use e wo fie ejumam any baby a ami men's or opposite Cape FM but modern na hwehwe Orange House Orange House are opposite na obe hu ami men's hardware and finishes the sell gift shop and so ewo Interbetin Junction traffic lights na say no see enkan che say wo hwehwe achede bi e de ache wonua bi wadamfo bi a bomodian na kọ the sell gift shop na onsa ebeka sanso na Nesto Ventures and so aka abwa for maso ya sen no ho Nesto Ventures say owo abra opposite Methodist Church no pepe no so se men kan cho say home appliances ne de ni nyina owo bi wo ho so onya bowura ho ansa na obepie no na ne wo de be hyehye wo fie nyinara wanya bi wo ho nti for wani echrem ewo abra opposite Methodist Church no na ubehu Nesto Ventures na no mo adi juma no midin ade AFIBA ESSIEN anopei mene Omar bin Abdallah ena edi juma e was no so behind the scenes Ben ena eje na omobo ye chidom be chinchim fidie fiche niema se ne be ya ye be wo on air ye driver and so e de by Uncle Moose nyame ensure papa ena Mrs Nyomi yen CEO a obo ye chidom e wo fie oye 1 woman 1000 nyame ensure papa na ye sha ase no so na mami kan show say ye wo emisa no ebubonko electoral area na bebia ye gina si a wo hwehwe ya obehu no eye amoyaw eho na o hwehwe ya obehu ye mambodi ni ya na modi acheme ane sanete na ye to aso so a maka cho say Coastal TV Community Connect no ya hwehwe ni mo bebre a ye de bro na ye shase no ye shase bi edi kan eye bibi ati ni disability studies so ma be ka cho say ono visibility studies na so onye na onye ni ye se ne be ya ye ba ye ho enche na ye dis adwuma no ye ne honorable assembly member eye Owura Dauda Muhammad na ye ne no ehye adwuma die na se a wukwa de etwemu ye ne no ebe ye to mama nka ne sa ewo ha sei na ye hwehwehwe ye wura corners na ye kwa akohwe ne ewo ha sei ne ekoyie ne enkoyie nyina ye behwe ye na me pesa me kasa ebe ye tintintin ntino ye ne honorable kasa no obo ye nkomo bebre ye bedi nkan afa every sanitation we na munim say sanitation answer once no and only one of our themes are ye di edi djuma e wo community connect as nti ehun hia ye pa se no ye say enras wa share Coastal TV ni ye di hunter virus ehun enkomo na ni nyina no ne tintin ni tete ani say udi uhuni edi ufie ni edi wadwuma mu ni edi wo mpotam ni asa hunter virus we no woni ni twakan bia eni no honorable share nsemu e fa no sanitation sene yesitie ewo krom ha ene anamo a omatu ne ekọ nyina no odi so Coastal TV enim kakum ye gene kwakwanum ntima yenko na yenko tie bi ye ba ne aka nyina no ye de besombo sanitation ye azase eba waha oye haw kase papa mahian wankasa bes wozu hwananyu ehu bi sanitation ye azibia ebubonko emisa na electoral area ye besre se mbo ba mumpo abotum abo hen ye 7 communities na ye nyimda ikro biara sa school fo wom no university wom no se students no ba they will generate more waste efra communal labor wamba school biara ikro biara school wom no face that my challenge na kobo communal labor students na what ikro no na wamba na sisi asubia bia yere konya nyi wa abrabom ye duru no first na nkase efra communal labor enhye wo hodema timamufu na wo emanu mu de wambra because wamba mpanyimfu na ada ahemfo together with community mbra wa ahihya no asotwe bi wo ho a wozi madama osimesi no nanso nde we abandon
bebo amedwuma mo won boda wuru won fa PA system no won fa boda wuru 1 week da yer ba ya amedwuma oboduru ho na ho na obaba baby a wo ya amedwuma won du be 10 na kuro wa ya bro be 500 nti obana ma amedwuma no oyezin sisi aso nhye biara ni ho a o kire se obi amba amedwuma yen demi anada yen demi nti mpanyimfu na nkasa wetu ho esi wada obaba abobo ma ya amedwuma no na oba Obandama was a how as a bra assemblyman na mpanyimfu a wakro no ne sentin den so sisi amebe se border no okosu bebi a kire ye excavator na another caterpillar we ni na ye ze bodru ma ye za akwada manze mesu ni nya yezen ye gba amanyuma a womba ihe aso community 7 na yenyi container wo bebi ara ye botum ya akade yezrisu na obotu guma na municipal fo ababafa ni na wo ye oye open dam site a oho asase bi ina wetwa waza ma community na wonfa nro ngodo se ehwe akria wo twa wo bonku ska wash no hodemi a anu poze owo nsu na ano nsu no kwan na woze nro no woze gu nti eya ofom kogu nsu no mu nsu twa okogu nsu no mu nsu na asna binum zi eziban mbofra mezigwere woze ko school nti wenya skin rashes na aze ya try adanka assembly ba mahen container corona yetum yezesiwo but enyim de nhyehyemu no obaba but yes red or richer nti so botu wa abo hen in crazy wa na yetum yezesi djuma na ye besre so that ye je excavator yeza yedjuma na de caterpillar yeze dru borders no da obotu wa abo hen na hensa kan na yetum yezesi djuma otidem because this an ye frame djuma na oyezen ozuma hen assembly members no na enye sanitation kwa ene ya ade a yede yani ebehwe na yeba no so na ewo yani so ade hunu ba ko so se yebehwe enwumasua no so ne ho asem na yaka na enwumasua no so eho hia pa se sanitation impo ebekoye wo sa manfo mpo no enya nimdie bi efa ho se sanitation ya ade eho hia na yedi eho nia ebeboa ni nyina enwumasua no eka ho bi na yede bekoye nim sa kwan no so ne santi yebisa onwabo assembly member se se yehwe electoral area ha say na education enwumasua ne ho nsempa atesen Urban University na eke no yame aye na adimi ya Cape Coast Technical University oye nkan wo friend C Poly owo hen mpaso do hademi na se urban SHS anoze yenyibi wo ha but urban primary oye government school oye junior high JHS ye wo ebubonko MA primary oye one of the schools ye ba Cape Coast North Watcher Power na ye wo nansi aso fofra wa ba gbe no oye Besakrom MA primary school no so wa ba kan hanansa ane de JHS oye government schools but urban private schools oye from primary to JHS anoze ye wo dodo na kakra wo hen pasuado hademi na abanya wo sisu sesi ano obae no so obeye bibi e friend say big push no eye akwan ahodo a ye wo Ghana ha sei ne aye hwehwe no ye trem ama na ye tetrete ne ase no so no ye siesie ne enye bia so no ye de ne egu akwam ama eho abanfa so we kire se akwan eho hia pa se economy bi ebekọ nanim a na kire se trade enso kan odwadie enso bekọ so a e wo se yetimi etukwan from one place to the other anything no ye de yani ehwe emisa no ebubonko no na kire se akwan no so wo se ye hwe ne ye ka ho asem na honorable e de asem e na wo kan fe no so motu makade ebubonko emisa no electoral area yamina adom se yereka Cape Coast North yan road network ebubonko emisa no electoral area motu makade yakwakan papa me sure that one kasa so ebe ehu bi yan gates the yan kwana no road ni na so oye third road se baby abakade yan road network on here from Sewin Masalachi no hozefa na nabakrom zibesi emisa no ohono na on here and I say within the communities na nkasa so no so on here but main roads now all link to the main communities na say motu makade oye zamahian se ekwan ye na se
sanitation no so was say hwe ne ka ho asem enwomasua nso niam gu akwam ekonanim dia ene ne yenhwe ya ye etimamufo no so ye security ye bambo ho nsem etesen na yempese echina bi na obetina koka bi ekoso ntino ntina kro bia wase mpanyifo ehwe se ne ebema security akonanim bambo ho nsem akonanim ewo kro ni mu ne de ye de agu akwam entino emisa no Ebubonko electoral area assembly member Honorable Mohammed Oka security ho say. Okay, security is a young candidate from initially na Ikrowa Oya University won biara no. Ni security we no owoma ote. Nti ahaso onye sronko. Onam the students no we expose expensive gadgets to the laptops and the phones na azinenti. Attract ewifo wo hianukro yimu. But Yereka oye because Chrome half na research me is my higher show na wanda nti oye de said the mazino osa na ohuna wuzida amadwuma no wotum wansa ka hon ma ekwana osede yen ho fado nti wa ma CCR no do akofom nya men charge sara Yereka sa CCR yenya police station wo Ebubonko emisa no electoral area oye hen MP na hen MC webebwe ano was ama hen ma oncher wo guda wo ye nhyehyai de was police babam ma wa sha ase de wori adwuma megizi de say police fu so bam a oboboa ma hen nkitahuzi a na de Miss Manzama kodo wo hen krom ha for security no so wa akosor American bi ma oil street light so a otumboa ma baby a ebia binom ba kwa akahye wezibon no do we twa because isum no omba bebre na wetum wezi hone bona osede wozino yeguda ye bobo street light man kasa mabai ma abobi yen MP be so wa mahin bi ma ya abo yen MC so wa mahin bi ma ya bobo no hen krom yeguda ye lobby for more na nyamo ayetum ya bobo ma baby a ebia ho yesuma obi adwumfi woni tinu obotum wa akahye wezibon ni hinara oho wetum wenya kanea ma hen ebambo no so wa akwanyim. More honorable one him na enra nkoma honorable Dauda Mohammed or the ball Coastal TV no ebi na yabo amawati na we no broni be friend say the tip of the iceberg na che say eni kra ene yasete amawa wetie ni sa no ene yaba bedu community ni mu nkwa de ye sinkonwa ye ni mpanyfo ebekasa Honorable Assembly Member oba be kan yensa wo ha se yem ye ne na bonkomo ye sanso ato nsa frɛ nananom se omumma ye mre kakra na ye no omu endi nkomo sanso na ye most trusted and most loyal resource persons from the NCCE omba be kan sa wo fia ha se ye ne national service and so national fire service and so ebedi nkomo ama oma church nsemu ye pa de atreye mamen kan show say dwumadi etwagu ewo Coastal TV digital channel no 514 so wo hwehwe ye ewo social media no so aye wo Facebook na ye sanso ewo YouTube so wo Facebook na opesa won type na won search for Coastal TV edin no aye type ne say Coastal TV Cape Coast Coastal TV Coastal any TV no space any mfimfin kan nyina bom as one word na fa Cape Coast and so efa to aso na so wo YouTube so eno no aye Coastal TV Cape Coast enka ho na mom Coastal ni TV no ekwan da mfimfin enti hye ne so maye se ne be ya won kwayira na wo behu ye channel no na ene no ne wo be che bia so no wahu na onso onni ya che mamenka ho so se obetimi agya wo comment wo comment section no enti no se ye bie ni ehu se AFIBA ESSIEN wa send message a ye be kan ye be ma reply so se ne ese na efata Coastal TV Community Connect ya sha se ano eno a na egusa ye wo emisa no Ebubonko electoral area ye wo amoyawo ben se mikani ye eno ano no enti no momodia se so pesa wo meka ye ho ewo community center ha se ya ekonya no ewo ho ma ye wo nkonya wo ha se you are welcome bra na betena se na eni ye endi dwuma no from ye be wie ewia do mienu 12 ene ye be pon
Just say betina ha cha nkasa nti bomodi ase o masa opportunity we empa wo ho ye wie so ene o manfo be kasa o nti se o asem bi kan bomodi ase obetwea ben ye se na ye be wie anya fe ne ye ba be hwehwe wo na emom no wo ha first come first serve no wage mic no na waka wa asem fe we no violence bi enim gidi bi enim hye wadwe na me so menche madwen an eye ka bi ma minka bi democracy eno an ye di ye adwuma ha sei eno nti no se na ye hye ase no na me bo aboafo abaso no ma yenji wo mon kraso no so emfi wo mankasa ho na ye wi a ne aka nyina ye de ebeba abekansa honorable assembly member Ura Dauda Mohammed ye mo wakwaba ye show bomodi anaje akunyama ye na enche ye beba ho ne enu aba bedi nkomo enti ahwefo yenji aboafo kraso ye besan basesia. National Petroleum Authority say, Mawa Bambo hu hia ukane. Ain't no, stay back and stay safe. National Petroleum Authority ebo bibia kokose se fuel tank enya kwanhia na edane a menko ho nkwaye wadwen se okosisa petrol anafango no na afenso menye wadwen se wo ben fuel tank enya kwanhia ne ho akwa kodwetwa videos ana pictures na petrol anafango wo hwenso uhua ko wo mu a enye sunsun asobone ewo apomodensem so fango nso eho ahometinti no enfomso akitu ebi ebetumi amaja tom amana gise ewom eba ne saa nipa dodo timi femu hihye ehwe mo nkwa emeja pade dodo na nso esei eno nti memfa wo nkwa nto chacha enye saa obenu ho nkwa na nyina se wo hu se fuo tanka bi enya kwanhia na adane amafango no ebugu mpa hwa na wa aman ho da. Stay back and stay safe. Emomo no aya fredum jejuma yefo ana posifo no momehwe nso ano utumi nso efre National Petroleum Authority ewo 0302 550 380 kaise wonkwa wo hoi ehu hia bebre esensa afango no kokoboi National Petroleum Authority ene de bro. We sell gift shop, a place you can rely on. You call on us and we will deliver. Thank you.